Ya, aku masih penting, dia masih penting. Oh, Lek, semua torek tadi ya, ngegas dui. oh nyambung na ngomongin dia, mending ngomong Cina lain deh ya. Be. Nguaing dia. Yang kenalan tuh. Relam dia mah. Pepa. Alek. Beh, eta kakak si indah, gelut. Cuma maco aing. Mana telepon bencu. Rep. Rep. Kemana? Dia tuh trek ka warung aing rek beli kopi. Dia di kota kebal-kebal teuing. Kira balik deh, Rep. Kesal yang dia. Keur peuting aing dijemput ku bapak aing. Geus lah nya aing ka warung heula. Ayo nganter. Si Yuli aya eueuhnya, cobalah aing nelpon. Coba telepon, Rep. Halo, Rep. Tumben telepon aing. Dia di mana? Ka dia ulin kanu aing. Emang dia geus balik di kota? Heuh geus keur peuting aing balik. Oh, heuh aing kadinya kuari. Jelema wijatan, karena angin air dalam dunia. Selamat. Ah, gitu. Lah. Lawang bagus tuh yo. Teh njem lawang teh nek TikTok katanya. Kelas. Asik, losun. Kagak di goblok. Benar. Ya, aku masih penting, dia masih penting. Oh, Dia nih jojo dan sorangan pengimat edan. Yul, dia Nora, atau TikTokan lah. Ini kemana sorangan, Be? Di sini kemana? Si Indah mah dibawa ke kana gara-gara dari teh gerelut. Terus, Yuli, ayeuna kemana? Nek ulin kayu baturan aing, ilu dia. Ayo. Pulang deh. Aing, pemandangan alik deui. Unu lain gitu. Tadi ya. Atau yang kasih peti lahir dari dia kemana bae nungkarnya. Lek. Semua torek tadi ya, ngegas deui. Oh nyambung na ngomongin dia, mending ngomong Cina lain deh ya. Be. Wede, Denny, gimana pasang anter hitnya? Dah, tadi ya. Ned, aya teh si Uli talain. Dulu ku dia tanya, entar gajah mama. Kan si Alek baru nu kenalan kamari mah aing. Hei, hari itu meeting si Indah lain. Oh, Lek, apa tadi kau yang ditanya kena si Juned. Ih, Lain kumaha lain. Nu kamari kenalan jeung aing eta si Uli. Bit, Juli nanjau baranna. Gusti. Beuh.
Kayak lu kun edan oke ya, yang ngobrol yang dari ya. Muja ayo tinggal pendil, mulai ayo, ayo. Ayo. Bala kata si Junednya, karena mau bikin sesada gitu doang ya. Ih, blok kayak mah. Tanya wae, gulis ente bikang nak dibanding ke jangkrik mah kayak jangkrik kayak tekan orang. Oh, olek cocok aja ge. Beuh, parah. Dia nen. Maksat. Repa, ari dia gawe di mana? Mani terbalik-balik. Coba ajakan aing gawe ya karusel ini lembur. Ih, dia mah pugu aing balik ge ku pagawean di lockdown ku corona. Gara-gara dia iya tak ngomong kamu Mang si Indah. Kamari teh kirim sih nak ke Jakarta ke Semarang. Oh. Kayak Kenneth. Tenang masih kena si Uli. Burung ke si Indah. Tenang waing bantuan. Pokoknya bantuan ke aing. Bantuan waing siap. Duh tadi bikang eta sabi Kang Dut. Dia gua baturan teu ngomong-ngomong ka aing. Coba kenal tuh ka aing. Bantuan aing karena datang di Jakarta. Nya. Oh. Kenal. Kenalan deh. Eva, Boy. boy-boyan meureun teu imbang amat aran yang banget. Tadi nama tampan ya aing rep, berhubung kemari kehujanan jadi luntur jadi ruksak ki lawak banget. Woi, Nah, Daripada kejedok video mikir mabur ayo. kemana orang sama? Cuma aja kemana apa depan iya. Oh, ayo bro. Udah dipakai tak mau suku. Oh, ayo. Sama dia aing mah. Ayo nah. Lek. Orok Juned jeung Bikang. Kalau yuk. Dan dolong tuh si Juned kejeng bikang. Kalau kena yuk. Tadi Ken yang ngomong. Ayo mau yuk. Hei. Kata saha barang. Coba kena ke aing. Oh, Lek. Sombong. Kedeket jeung Bikang mah legek. Ieu batur aing Lek. Datang di Jakarta. Lek kenalan dia, segan jodoh jeung dia. Atuh sugan kita kenalan dia. Lek, cocok Lek. Ngedukung aing dia. Yang kenalan tuh. relam dia mah. Repa, Alek. Ya cager tadi ya. Ngobrol jeung Bikang mah. Dia ngomong jeung aing betek nyambung. Dia tahan kurang dengek. yul hayu isukan bacakan geus heubeul aing teu mangge sangu liwet. Ayo siap di mana? Di Surabaya pada refreshing. Juned ikut dong. Ntar Juned anu mau gidirna. Oh, ngomong jenggang tentu kali wo. Wah, turipu. Punya. Weh. Repa, aing balik nya. Geus sore. Keba isukan ku yang disamper. Beb, kemana? Oke, pulang mabur tuh. Heueuh aing ge rek asupeulan rek istirahat carape aing can istirahat. Dut net aing asupeulan nya. Kau udah kerek guys, nah. Lu kerek guys, nah. Gara-gara dia, beda darah aing mabur, bro. On. Gara-gara dia mah orang pelabur. Bi pona main itu kan next danan ya, Dut. Kaset lah. Abe hurung ngaguri cap. Oh, kudu gagah dia jadi Aing mah. aing dia nganjang ka si Yuli, Bebe Yuli. Jangan terpajak sup. Siap.